Li bin vê çadırê de sozdar 10 mehin penaber bûye. Ew ê 2 sal xwendina li Kolêca Bizîşkiyê li Zankoya Şamê li pişt xwe hiştin, niha navê xwe pêşkêş dike da ji nû ve li Zankoyê Başûrê Kurdistanê xwendina xwe dest pê bike. مؤهلة في صار نيفي والفيربو فأبدا صار مهندسي تبون من ما قريب يعني خصوصا ظروف إيش عاملين يقول لك وضعي أمني فسفجر وكشف علاماتي من مرينا فأز مضطر مصالة أول ده بعيدين فج الفيدا فرصام تشيبو سكاريم دست خلنا خبرك مش أولي دينات المشكلة أهم شيء إنه شهادة من دانبه دي سببش بخن حتى لو الصالة أول ده نزیکی 2 هەفتەیە ڕۆژانە bi dehan gencên Rojava navê xwe ji xwendinê re di zanîngehên Başûrê Kurdistanê de pêşkêş dikin. Li gor amarên dest rûdawê ketine ev jimar li 10,000 qutabiyên penaberê Rojavayê Kurdistanê ji sala 2012 ve navê xwe bo xwendinê li Zankoyên Başûrê Kurdistanê pêşkêş kirine zêde dibin. براستی زحمت جامعات خاص جبر اسعار وقال لك بلندن وام بنابرن براستی او مادیا منين ام هر تقديم كجامعات خاص واب منحا اريكاريا متكن ان شاء الله مقابل تقديم بكون وان شاء الله قبول بجامعات هرمي Yekîtiya xwendevan û qutabiyên Demokratîk Kurdistanê Rojava bersiva Wezareta Xwendina Bala ya Herêma Kurdistanê derbarê wergirtina qutabiyên Rojava radigihîne. وزارة التعليم العالي قدما ان شاء الله في قريبا سياسات كسي ورجرن وام هول دنوكو يكتيا خوندوانا جو ام في جماري زيد بكن Sala berê 263 qutabiyên Rojavayê Kurdistanê di Zankoyên Başûrê Kurdistanê de hatin qebûl kirin. Gojiwan 25 qutabiyên penaber ên di sînorê parêzgeha Duhokê de akincîne. Ji ber gerên cuda cuda, siyasî, ana ewlekarî, ana aborî, xelkeke Rojavayê Kurdistanê li kempên Başûrê Kurdistanê penaber bûye. Lê hene ew gencê jî bi dû derfeteke xwendinê de digerin û kesê bi şans yêgo kursiyekî li Zankoyê Başûrê Kurdistanê bo xwe peyda bike. Pêşewa be helewî, Rûda û Kempa Domîs.